Dragi prijatelji, selamu alejkum ispred gradilišta Islamskog centra u Maljevcu, u centru svijeta, kako bismo kazali, 100 metara od graničnog prijelaza s Bosnom i Hercegovinom. Unutar Hrvatske, općina Cetingrad, Karlovačka županija, na kapiji ili ulaznim vratima Europske unije. Ovdje smo da svjedočimo današnjem danu uoči petka, Mubarek petka. Netom smo podigli osovinu koja je u Munari i gdje se sada vari, postavljaju stope gazišta koja ide uz tu osovinu unutar Munare. I zato je danas živo. Danas imamo 15 radnika na gradilištu koji rade. Jedni rade struju, jedni gletaju, treći sklanjaju skelu iz klanjačkog prostora. Ovi potonji su sa dizalicom koji rade unutar Munare. I ovo je danas lijep dan, sunčan, aktivan. Završili smo koordinaciju gdje je bio nadzorni inženjer, predstavnik izvođača radova, naš Edin Safić iz Siska, ispred Mešihata. Naravno, koordinator naše izgradnje ovdje na licu mjesta, koji je isto tako osovina izgradnje Islamskog centra u Maljevcu, dakle Osman. I evo, ja kao vaš izvjestitelj, odnosno sluga Božji ili hizmečar, svjedočimo uspjehu izgradnje Islamskog centra u Maljevcu. Ova Munara će biti svjetionik 22 metra i pol, sa alem kamenom još 1,5 metar, gdje će se postaviti i bit će svjetionik na vratima Europske unije, što dovoljno oslikava kakvi smo mi kao narod, kao džematlije, kao putnici, musafiri, kao vakifi. Kompletan objekat imat će negdje 850 kvadratnih metara. U ovom dijelu prizemnom, zajedno sa stanom za imama i ovim klanjačkim prostorom i sve, imamo 434 kvadrata. Još 410 kvadrata imamo u minusu dole ove podrumske etaže, što je zaista impozantno. I ovaj prostor koji imamo do sada, što koristimo, 80 kvadrata, što dovoljno govori da imamo, mi bismo to u krajini ovdje na vratima Bosne rekli, dunum, skoro pa 1000 kvadrata. I tu ćemo taj prostor iskoristiti. I sad smo baš gledali dole zanimljiv dio, ovu postavku muzeja gdje želimo da to bude. I došli smo na jednu ideju, već smo 2 dana proveli na terenu, jedan dio desno ovamo, Vidovska, Johovica i Kudići, a drugi dan smo lijevo otišli prema Vrnograču, Slapnici, tamo prema Todorovu, gdje smo došli na ideju da, s obzirom da su iz ovih krajeva naši ljudi naselili u Hrvatsku, i da imamo po jedan eksponat, da li je to drvo, da li je to kanta, da li je to kamen, ljudi zovu, traže sa svih strana, hoćemo izložiti u ovom postavku muzeja u Maljevcu, da se zna otkud je naš narod došao, naše džemate. Cijenjeni prijatelji, mi radimo, neki su na godišnjim odmorima, neki nam šalju slike iz Turske, iz Portugala, iz tih egzotičnih zemalja. Mi nismo u stanju da odemo, da se odmorimo. Mi ne smijemo to sebi dozvoliti. Za nas je to sada luksuz. Mi hizmet činimo zajednici, volonteri džemata Maljevaca, jedinstveni u Europi. U Europi, ne na Balkanu, u Europi, volonteri. Ovakvih volontera iz Maljevca, kao što su ovi vrijedni naši
nema nigdje. Mi nismo ničija kopija. Original. Sami radimo svoju džamiju. Sa našim vakifima, dobročiniteljima, ljutim krajišnicima, to treba istaći. I svima onima koji smatraju ovu džamiju svojom. Evo sad smo otpremili naše vrijedne putnike koji su ostavili hajr, sredstva za izgradnju džamije. Jer se vidi se napredak, vidi se uspjeh zajednički. Ova munara je na radost svih nas. Ovu munaru nije sagradio ni šejk, ni vezir, ni sultan, kao ni džamiju. Ali su sagradili ljudi koji imaju osjećaja za džamiju, ljudi čije srce kuca za džamiju, ljudi, vakifi, istinski dobrotvori. Oni koji žive za džamiju, a ne oni koji žive od džamije. Imamo i takvih primjera. Učimo dove za sve vakife, dobrotvore i one koji jesu i oni koji će tek postati. Da im Allah podari zdravlje, da im podari nafaku, poveća ugled, koji se nisu oženili da se ožene. To je dobra dova. Koje se nisu udale da se udaju. Koji su bolesni da budu zdravi, koji su na putu da se vrati s puta, koji su zalutali da budu na uputi, koji imaju strpljenja da im Allah podari više strpljenja, koje su trudne da dobro rode, zdravo dijete da bude i da svi zajedno se radujemo svečanom otvorenju naše džamije u džematu Maljevac, zapravo islamskog centra. Evo za ovo javljanje vama koji pratite ove naše platforme, mreže, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, website, imamo sve to, ali imamo i onu znakovitu Stripe, odnosno PayPal, koje pokatkada ljudi uplate što ide za izgradnju islamskog centra u Maljevcu. Ljudi, hvala vam. Hvala vam jer ovo je vaš dom i mi smo na vas ponosni. Pozivamo sve druge da nam se pridruže i mi ostajemo dežurni. I ovo ljeto, treće ljeto, volonteri nemaju godišnjeg odmora. Elhamdulillah, to je nama čast. Hvala vam. Hvala vam na svemu što činite za naš zajednički dom. Na kapiji Hrvatske, na ulazu u Europsku uniju. Mi smo ponosni na vas, isto što ste i vi ponosni na ovo naše zajedničko djelo. Da napomenem, danas smo postavili stup koji je u središtu kao osobina munare i gdje postavljamo gazišta. Sad smo mjerili tamo gazišta po kojem će se muezin penjati i odozgo učiti ezan. I u tom smislu, dakle, džamija će biti funkcionalna. Od 22,5 metra munara na džamiju. Kupola 11 metara visine i ove 3 male gdje ćemo odjenuti, obući u bakat. I ovo je reprezent ne samo države, jest i države i islamske zajednice u Hrvatskoj, ali reprezent umeta. Mi smo dio umeta. Mi molimo, učimo dobu za mir u Gazi, Palestini, mir u Ukrajini, mir u Siriji, mir u svijetu, svima mir. I želimo sa sobom imati mira. Tako da ovaj mir upućujemo svima vama iz Maljevca, Mahsus, sela.